no kubuzabuzibwa omwana wawe wa muto murimo ki narakasento ine kake ine kutandikana murimo ki erizoba turiyo mu rugazi aho murembo rambarara tutine ndijo tuno mwami Nelson ogunakora murimo ki nakora murimo gwa Saruni ashahezi we yimukire tinkumanyiwa ari TV West tinkumacyo nokora nyenda toje kugana nawe we yatankire gukora nk'abandi bona na munonga abakozi Mwami Nelson to live TV West otugambira amazina gawe myaka yawe oburi kureba mu kamera kunanisha uteze dakikanje tuganira na muri wa TV West amazina ganye ninye mbanze Nelson kandi ndiyo mushazi wishoke ecyo ninzarwa rukungiri municipality nkizo murumbara nzine cyo kwako kandi kumakushari ishoke natandikira umusaruni z'abandi kunatandikira umusaruni z'abandi nakora kunabire ni inkoro w'umuntu ubutabe tukino boxer ho garage street nga tumwine kuya terze town yeye boxer bwarga munkani inkoro w'ambandi narga munaza kwe mu kamera kunagire kwe yahandi ankenga mbaye rigenda natandika gukora ni savinga nagura ka machine mwe nagitekaho nagure ya kabiri nagitekaho nagura mera niza natandika rugazi natandika kwekozesa omuri wa TV West akashonshorche no murimo gwawe Twine Nelson yagamba no munyarukungiri Mwami Nelson omuriyebi okarga rukungiri okumanya okutega obwire bwo ruga rukungiri okutega okakwegera mu ishomero neke cyako yarize kuzo mu kutega ombwire obukwija hatiye nkanta shomere kugira ngo ni mbasa kubona umurimo kureka nkazo musaruro banyigeso kushari ishoke kubanye giso kushari ishoke niza natandika mpora kunargiye rukunde natandikira mbara omwabandi natandika kutega ninye mbankozesa mpora naguma kuna kwasize nanye natandika akasaruni ubwo rente ndukushasira mitware shatu nkabona umuntu yampereza akazu ko kutandika mitware shatu aho akazu kakatare nargayo mpora natandika gukora na pickinga nabona ba customer nabwine ba customer hate norandi yo ninkora tine shonga mbasize kwebisaho nabisaho family yanje nanye naye bisaho nabona sente zo kushomesha abana nyino mukazi nyina abana ndiyo ninkora tine shonga buzime kikuno no kucera inceri 12 yeyera nsimura ntandika kutegereza ba customer omushana akira shayi 12 ayera asimura ogno mushije Mwami Nelson omutumuri wa TV West nenda kumanya okutegita shoche okwakweza mu bwire ki ebirungi bwihiremu namara mu myaka 20 akwansomesize mu abana bamara nagura mwo tubanza mpora mu cyaro na no kubisa family yanjye bukwetaga nindangwe family yanjye tiyagire kiyakena kandi buri kimwe cyone kindi kwenda ndeba ninkiya ekikuru no kufayo kurangu wagera mazima no buringanzo tagiro buryanga tanse ninga ngutuwa hugira mu kusinda mu kuzijya amarwa no manyata batege bishoke abingi bakasisika no usanga umwana gwo gukora ariyo mu marwa ariyo mu nzayi ariyo mu kikande byo nyo mukama kabinya wona azunwa naye kwasize Yesu umurimo gwanjye kubasize kumbise kandi insima abasigaza abakiri kurondo umurimo abakine babona Saruni umurimo gwawo kwatege abo kwanu gukora no kubisa abasigaza bagambira kubareba mu kamera higa abasigazi kureba mu kamera ejo ninye higa abasigazi abakiri kuzanazana n'umurimo gwa Saruni bageze bafe bargamarwa barganzayi bargamerungi konka barebe ngo bafayo munonga abo kwa buri kimwe cyone cyo rukwenda ko kufayo no kiyamo nyoni ndeba ngo no murimo murungi kureka nshaba nkita ba Saruni te government wa sectors ekatwateraho nito tukagere kibina tukamanya ngo no murimo gw'amani kandi nisima ba TV West kureba numufayo numuturonda kushanga nkati nkesankezi 12 mwakera numufayo kuronda abantu abakozi mwene mukama kibakore kandi nasima munonga mukama bampera mu kisamazima aho kandi umukoro umurimo gw'amani munonga kumanyisa abantu imirimo yibarukora murangu ne kintu cyurungi mazima omugisha twagwakira nga TV West
omuri wa TV West ariyo natureba akashonshoche no murimo gwanje akashonshoche akano kashanga program ya simuka ejineba obulwa mande okwisa ora katano akashonshoche omurimo gwanje ntuma tukuretera omuntu na mnonga arukora isi kuteka nguni wariyo muka arukuteka ngutoyine murimo nguno kibasa abo kuba omirimo yitu yonturo emirimo yitu kureta neje tukuteka ngu netaga tekweda sete nyingi nkecho kureberaho Nelson omutiyaza kutandika umurimo ogu mushobore ayino kutandika akachi na zingahi ashome kiri kwingana ki na mnonga arikwenda kutandika umurimo gwo kusara aya nona kutandika umurimo gwo kushara no basakuza umusaruni bakwegese okusevinga wayine sente zawe nogura mashini zawe nkirigira esente zo kuba yine no basakutandika na mashini zawe nkibiri otandika ine nkemtware yawe nkaka kade orondo mwanya gwa gutara muhango gwesente nyingi no gura mashini zawe nkibiri nkemtware nkamakumyana no gura zimera no irondera mwintebe no ronda nkarumu yo muntu nkigira rente yakupangisa no tandika kukora konga ko kuba ine sente na umza kwa milioni 10 umusaruni wositamu. Okay. Oguno mwami Nelson omunyarukunjira yarujero kunje konka kashara mukuyiza omurembo rwambara yajya mu milioni emwe ne kutancho murimogo milioni emwe nandi yo mushomesa klasi yanje yo kubanza ndikutonge mutwara 85 nugo meza 3 omeza 3 na savinga milioni emwe katubara mezi mukaga kwatino kuriana no kunywa shaza milioni emwe ta umurimo gwarubaje umurimo gwo myuga kuri abana urwo mu klasi abana hate bari bazo mu cyumuro ogore supervision na umurimo gwa milioni emwe no gura machine emwe ogore shirahuri Nelson twagamba family twagamba omutiyaza kutandika umurimo gwo na milioni emwe na ateka challenge zarashanje uburemezi barashanga yatanu ko murumugo ko kubara umutiyo murimo noteka gumisiriza omezi nkana ningashatu okubona ba customer na cyencho kitangwi noteka gumisiriza okagumisiriza mpora ukamanyoti kunena ateka mu rent yaba myezi 3 yaba myezena ejo ninza kujibaranko ndukuronda ba customer numpora konka kandi kizibu kitwine ni cyumuko kuteka onko mukozi wagire kiro mukozi nabasa kumara meze na mukago takareba gacikumi achkorara aho kuba saruni wotine mukamera ngo numpango ine mukamera no mubara we nakora wabo tarho nateka mushahoye akugira ati tunakora atoshanga yakutamusomormo ushanga yageta utisaroni kakateka muri sente zanje kugira ngo nkaguma mbona mu kitoke cyaka mbenu tiyankora kureka abakozi nabo tubarungi tibo yesugo konga kuba besugo mwena numufunamo na mukamwe kintu nafunamo no mukozi nafunamo abyo nijo challenge zindi kureba konka handi takwe ineshonga we mnonga Nelson nawe bigambe hine cyagambe cy'abakozi nishika munwani wanje nawe yakozera umuntu mu nkogo yagusija abakozi eje bamukozere abo habuze wabutungana mnonga wakwena kutandika umurimogo wegene tunga abakozi n'ikirungi konka supervision n'ikikuru munonga omuriye byona Nelson yatugambe bintu twine akashonsheche no murimo gwanje twine Nelson omunyarukunjiri omurimo gweye nategisho cye turi nkai turi live omurembo rwambara sel bagitargazi atakumanya rugazi wano rwo murembo rwambara kumanyesho meri akabateri no shumo kwa hansi okumukatare oguno muntu waburijo abwaki turi murembo rwagati turi murembo rwagati konko mucyaro tukuteka ngo basa kutaya kasente kawe oyebiseho orebereka yawe abana bawe obo orukwekozesa Omwami Nelson tonje ganira na mnonga twareba oriya aheriye town abwachito rwagati town nkabe ndi agati town kurigira capital yanje niyirkundaga nkarwazirwe town abuja ngo nkabanyire fizi nyine buri kimwe cyona nkani nteka kubanza kuronda umwanya ugundu kwingana nagwe abo kato kuzo mu town ukeza kuzo mu town ukabura rent bakakukinga kikaba cyambireho nkani mpangisa ndya hospital ho garage abamba zebra crossing
napangisa n'omuntu niyo ndikumanya niwe yanyese naza muntu mpe sente azirya namwe n'uko ebintu byanjye nayo bikagoye tiine kinire n'eki na kimwe bahendera babikwasire oriya bakubanze sente kunagiye kubuza bagera abahino nibo babemba mupangisa bajya ngo nyowe tubakumanya omushiza yagenda naberga nanye nuko nugaruka kutiyembura busya mwe najya ntaha inkoko nemera ke kujaki ake kubasa najya ntinkwiza kwehanga hagati y'etown ntari kubasa kanzo ko mu rubazu eyinkubasa renti kushanga na baranroad ntikirizana nabo aho nashanga nikinkora konka nanye town ninza ndiyo ninyiya konde sente nanye nkazo mutano nkakora sarune erikurebeka nkeza abandi nanye nkargo umwanya go mu rubazu. Nelson umurimo gwe n'umurimo gwo kutagishoke yagambe ibintu take homes ebiri n'ibintu byosheme kuba n'utwarumuka ogumisiriza amazira imyaka 20 umurimo gwo okora supervision okumanore buzo umurimo gwawe ni kikuru wano enda kutunga sente umurimo gwawe okubisa heka arokora orukora enda yonka ekyo nikibi yagamba abasigazi abino umurimo gukonka sente akuzikose ibintu bitarimo na bimwe ekyo nacyo tikikire umwami Nelson yagamba miliyoni emwe niyo kwasa kutandika umurimo gwo nata miliyoni emwe umurimo gwanje ekike umurubaju atari hagati y'etown nata miliyoni emwe natandika izoba ryagenda ryarenga amezi ganje nagawa nko kwatugambera ekike at least nshime kuba nitase sente zingaye ati nkirigira ba customer bo kuboyini nabo kuba nobwo no bono mutwaro nobwo no manye mutware kure ekikuzubu kitwine no kumanya kwese vinge nokora mutwaro usanga warya kanana ninga warya kenda obureki wabika wakora mutwaro nchendo atresto dyonki itano ninga bikitano bwarire chango konka wono kekereza shemeriye kureba ngo echango nico wabika nkaka sanju wakozesha wonki shatu noguma no savinga no shanga warga waboneza rent konka two kujyanga no kora norya no shanga rent yakurema konka ahandi noteka kureba ngo wagira saving kwe saving ro kazankombe bina nkecyo wareba kitakunyaga usente zawo kasteko kwe ikizona nayo no steka yo omwezi gwayo noteka gumuseza kandi kashaba mukama kabano yabo muhezi wawo kurango yakwatara bitari yabwa ruhanga twebasiza ruhanga no wakutubasa kakumu gisumu cyo wakora ukarana ikigendo mimisho akashonshoche n'umurimo gwanjye tukabe tukunda tongere kuganira enshonga stars zimwe na zimwe na mnonga abikwatina no gukora numanya Uganda ya hati no gukora wota kubasa gukora tukabasa kwebisaho okutine mwami Nelson mubangiza na karga rukunjiri ariyo murimo gwa sarunye ndakwisa abakini nkwise bigambe ebi emyaka 20 echo no kumanyisa no gumisiriza akagumisiriza etown akabanza mu town ragati yagamba zebra ebintu byayanga yashuma mu cyaro gazi yabasa kwebisa ariyo nayongera gukora yajango is ebintu byabigenzere kubi izo at least nabasa gukora omutwaro byagenzeye kubi mutwaro nkebe kore wano gamanye nkebiri ryargenze kubona inkore mutwaro yanjye nkebiri konko buri genzereje zamume nkora nkesha tunkena kirigire amazoba tugakushana twantu barira mutwaro ebiri eje ni mutwaro rafle erukorengo mutwaro 50 mutwaro 50 wao decide za rugazi okubasa kutase mutwaro 50 iriho necessities nebindi akwa nasigayo ka balance kari ruguru kakore mu risks nintekateka TV Charity tukabe ntunda konja kuganya konka tuguma ka TV West kureta abantu batarimo na bamwe bonje kutuganira na munonga kikwatine no murimo gwanje Kangaroo studio Charity na Vincent wariyo na Aisha batugumiza na program ya Simka nasiganise nyumo Gideon aho murembo Rwambara Vincent yizero wishemwe humura kandi we bari mnonga ebyo byona ebo watusyaho okurga omushamukuru rumuna akora umurimo gwa saluni okumara emyaka ya 20 tontumanyisa ngo umurimo gwe
aguhamire yagugumisiriza kandi na nimpura nagamba ino mukazi aine abaana shomise school fees na n'omurimo gwagumaho I think nico omwebembezi wito muri neki yanagamba ngo kugumisiriza nukusya habusinguze okuzya wagumisa akuza